ole tuna chuan kan modem 12AC ho kha phone atang wifi password thlan me do ngaron siam le do na ama saberin hemi IP le username password ti heli modem noyami helai in zia kang hian ti turania chuan ma saberin chrome kan honga helai search web address type na hian 192.168.1.1 ti kan chunga ti chuan username le password alo langa hei hi na chinami modem noyami kha man turania username super admin ania password support admin ani horop te vek man turani chuan login kan metanga ti chuan ti nge alo langa helaya chunga network te kan click ang chuan ti alo lang lenga WLAN 2.4G configuration ti le WLAN 5G configuration ti lo langa hei hi kan click ang true G zo kan select don chuan ti chuan hetlai hian helai noi mi hi hei password khania password ti ka harap riat item man turani atlem bera pariat mana chumi zo apply ti me top me tur hi ne ti chuan helai SSID ti wifi min kania ki pakhi do chuna thak ngal theya 2GB kania chuan 5G kan kal lenga 5G po khatiang tho khania helai noi hi hei password thak na tur khania ta hian du zong khat chuta chumi nuwa apply me to me turani